Cening bagus, cening bagus, jalan luas ketuka dem kena bubu ngejo udang ngejo udang ngajak peka di tukade ngejo udang ngajak peka di tukade rahajang semeng semeton tidiang maka sami sapunapi katrane nah yening kenten sane mangken becikang melinggih male jebos titiang jagi mesatwo Bali to adi sirep ngiring ajegang Baline melarapanan tok satwo Bali. Om Swastiastu. Inggih para panureksa sanedahat kusumayang titiang idodane semeton sami taler para pemilet wimbekara mesatwa Bali sane tresno sihin titiang ring rahina becik puniki titiang jagi mesatwa Bali sane memurda iyu buh dadi raja. Biar sayang ado kone ketuturan satwa iubuh kaceritayang uli nu cerit subo kalah ini mati teken meme lan bapane ento mekranoyo keadanin iubuh aja keteken pekane ane sedino-dino geginane wantah mekeno bubu di tukade. Iupuh jemet pesan untuk pekane sawireh saiman udang gede-gede becelek tetes nyalian yuyu muah lele. Nijani kecerita yubuh subo metuwo sawotaro 6 tiban. Subo masih mesekolah di sekolah dasar. Ya diastun ya subo mesekolah. Nu masih seleg nulungin pekak nih. Deko uli mesekolah ajahina tekan pekak nih ngulat bubu. Yening subo lingsir sanjo. Ajake yo mekeno bubu, yening subo nyaluk peteng. Ajahino yo nulis sastra Bali, megening Bali, mebaso Bali, muah mesatwo Bali. Gitu doken keginane sebilang wai, sayan mekelo, sayan resep yo nulis sastra Bali, mebaso Bali, megening Bali, muah mesatwo Bali. Sedek dino anu iubuh mekena bubu ditukade pedidiane buen manis semeng ne maro menangki dango we dewa ratu liu pesan misi udang bepe grepe enggala bana mulih abang pekak ne nekat cuma iubuh aliango don biu lakar anggone ngaput udang di subane mekaput maro men pekakne ngabok kepeken lakar adep
Dipegan lais pesan udangnya ada melilo 5 tetelu 4 di subane telak maro pekakne mule ngabo pipis liu pesan neka juma pipisnya wadahina celelengan iyo bos sayang demen sawire hasilnya membunuh. Nah nih jani kecerita jani subuh semangan iyo bos subuh teko uling angkidang bubu subuh teko uling angkidang bubu perjalanan nuk sebangne sedih jengis tur ngeleng neka jumane makin pekakne tang kejut napoken cucune ngeleng sedih buka keto metakon jani pekakne buka kene ning adi jok tumen kene sedih buen misi ngeleng biasane ya ning cening teko uling angkidang bubu anak jeg liang bingar nene ada apa nang teh cerita yang malu ngajak pekak gitu petakon pekaknya mesaut ibu sado alon sambil ngeleng pekak pocol tiang peka tusing misi bemwah udang bubon tiang mirip ado nang maling peka ya ning kekene unduke buen mani lakar tongo sintiang ditukade gitu yupo ngajak peka nih. Nah, nih jani subo lingsir sanjo, subo buen yubo negan bubu ketukade. Nah, di subane nekad ditukade, subo mau pasang jani bubone, ditu yo jani. Sado gedeg basang ne bas ke gedeg ne subo yo nyanyi madit. Apa ngemangan lah karangone gegawan. Supo mekeno bubone ditukade sajo yo ngintip nyen ya sujate ne ane ngemaling isen bubone mengkop yo jan petong dedot munyin jangkrik angang katak dongkang mekalukan krik ado tonyo Dewa Ratu Muanoeng awak ne gede mau bulu kumis jempe kales brenges jenggot lantang ngencolan ngungsi bubone iubo di subane nekot angkidango bubone iubo makejak tok gang isena amah mata iyo po kene yo dong tayanin supo ane ane ngemaling isen bubon wakene gitu kenekne yubo ne jani yubo megang yo makin tonyane ane sedang ngamah utang uling duri liduna tekek kangot ngisiang cengot ne sambil ngewalek ngisiang madik kene yubo tong cayane ngelahin isen bubun wakene nene jani masin dosan caine ngamah ulian ngemaling ulian aloh tonyane takutne tan kadi-kadi awak ne ngedor bas kejejah ne jani tonyane ngide olas nunas urip tekeni ubo kene munyine ubo wake ngide olas teken cai ubo do wake madang
apa ngecai nawang doget adan wakine wantah i gede urup wakine ngos ditu ditibuane yening sajo cai lego nene waki ngelap pipis bolong aketeng nela karangon waki ngoales piolas caine gitu tonyane maroninga munyin tonyane buka keto iubo ilang gedag basange itu lantas tonyane nimalin buka kene ubo mo subo cai mulih caine wake masih lakar mulih wakene ketibuane maroni ngeh gitu iubo mangutan sambil ngemel pipis bolong mejalan marot lung tindakan toleh tonyane subo mecelap ketibuane kecerita jani iubo mulih ne subo ngamal pipis bolong nyerita yang undok emak kejang teken pekak nih jani pekak nih kene yo nah ning yening sajo ya subo kaito nyan melahan nyan ngabo pipis bolong ento mirip ento ane madan jimat ento subo cai madan keciriang bantonyane cai ane man nulungin manipuannya nawang uli sekat ngabo pipis bolong ento hidup cai ne lakar bagio tur sadio gitu pekane ngajak yuboh ne jani kecerita uli sekat yang ngabo pipis bolong tu sing taen kilangan isin bubu tur man utangane gede-gede gelisan catbo engal ni jani kecerita ado sang Prabu ane geginane sewai-wai wantah nyakitin panjak ngarianin pebale-balehan macan adune ajak jelemo dikengkene singo ane sedok ane layah tu sing amang-amang lebange panjake kelewat takut tu sing ado bani ngelawan disengkalane mati amah singo gitu nyeni do anake agung ngadu perkoso meraso teken dewek kuasa ni jani bue ni do anake agung ngarianin pececentokan ado bang-bang lingah di tengah bang-bang ketancepin keris tumak taji sunggo ane mangan-mangan ngeraos si do anake agung buka kene jenjek ngidang ngecogen bang-bangen ne ento lakar presido ngentosen lingih ido tur dadi raja pi pemilet subo jek rame kerasa empat bak banci ngapurine kecerita jani pi pemilet subo liu pesanan yang ngecogen bang-bang tur mati Ido anake agung seneng mececingat sawire pusing ada aneng ngidang lakar ngentosin lingih ido iubo milu masih ditu mabalik sawire sing nu ada jelemo ane panjak ane bani ngecogen bang-bang panjake paksana iubo ora ino milu macet centok iubo ngetor ngejar awakne ido anake agung ijo ningalin iubo ngetor buka gitu iubo maro lantas inget teken pebesen tonyane ngencolan yo ngeraos kene iubo gede urup tolongin tiang gede urup tolongin tiang gede urup tolongin tiang gede urup glayung-glayung batis nih ubo buka anake mekebar tur ngidang cogen bang-bang joh pesan tur kuat
panyake uling co eran pi samut galang padang panyake nyamut iupo sambil ngomot suryak sunggina ore iupo menang ore iupo menang ore iupo menang ido anake agung kaliwat cengah tusing adong ruang ditu lantas ido anake agung ngeraos buko kene woi panjak lah jak makedang mai paket gelah cingak nejani gelah lakar ngecogen bang yen sing si dopet gelah ngecogen bang ditu maro gelah madan kalah tur iubuh ane menang tur presiden ngentosin linggih gelah gitu ido anake agung ngeraos nejani ido anake agung subong eri yang anggo lakar ngecogen bang woi teh selip cokor idone asiki ido anake agung runtuh mekakap lan pliok muah dadanya ne darah muncrat getih muncrat ido anake agung sedo nah nejani panyake sampun kebek nabdaben kemenangan iubo lakar menek dadi raja nah ide dane sareng sami irago dados jatmo sampunan melaksanakan nenten becek sampunan ngawak melaksana ya diastun irago medue kuasa pangten nemuang alo yening sekadi iubuh ya diastun ya nenten medue memelan bapa presiden tuk itu ipun melaksanakan becek jemet megae selek melajah demen metimpa tur demen metetulung pasti ko rahayu kepanggih puputan tiang anduk para mo santi om santi